my God. 3, 2, 1, gusto! Cheater ba is always a cheater na gyud? Ilan na imong ex? Pumapatol ka ba sa grade 7? Do you wanna know? Hey guys, it's SakiV here and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, kay buhatan na ako kung Q&A. As you can see over here, yes, muna siya kong post. Okay, so nag-ask ko ninyo questions. Yes, actually guys, July pa niya siya ng post, pero yes, delayed. So, sorry babe. Babe! Ay, babe! Lagi ako na lagi. Okay guys, so na background noise na electric fan ganito na kaya akong kahat. Kahat sa panahon. Let's continue. So, kaninga Q&A na siya twist. Because I have here the questions inside what to call this? Planggana. Yes, the small planggana na sasunod ang mga question with the flower. So, ako isubso. So, ako isulod akong nong... Gusto. Duso. Ako isulod akong nong... Ako isulod akong nong, guys, inside ane, sa flower. So, mapupi akong nong. Free, pulbos, instant puti. Okay, guys, so without further ado, let's get on to the video. Let's start! First question. Oh my God. 3, 2, 1, gusto! Duso! 3, 2, 1, go! Motong ka? Ako mahal. Sige na. 3, 2, 1, go! Mura ko kaka-instant nga pancake. For the first question from Totong Brown, unsa imong real name? Okay, so my real name is Samantha Christine Humawan Viernes. Okay, sorry kung di na ako mataro kung pronounce yung mga ngalan ha kayo. Di ako kabalo, okay, next. Naman na lang natin ako ngayon nga naman dyan pa twist. Ang gabasa na dyan edritso. Anong gaba twist? Content. This is our content, everybody! Okay, let's go for the second question. I can't breathe. Okay, go. Ako kayang gamitin na ako ang dila na. From Rudy V. Humawan. A cheater ba is always a cheater na gyud? Para na ako ha, feel na ko dili. For example, cheater ka, and then, you will find someone nga makapagpausob di mo, like willing kang muusog. Nga di na ka mo cheat. So, I believe nga naa siya yung taong mausob. So, di dyan na siya cheater forever. Pares na ako. Charge! Cheater na siya ko forever. Charge! Okay, let's proceed to the third question. From Bebesol Isgana Ispligera. Nga nahuna-hunaan man ni mo mag-vlog. Nahuna-hunaan ako mag-vlog kay inspired na sad ko sa mga other YouTubers sa unang ako mga idol. I hope nga kamong nagtanaw, ma-inspire sad mo na ako ang maghimo mo inyo ang vlog. Next! From Sherwinville B. Namias. Mahal mo o mahal ka? Siyempre, mahal ko. Love na ako. Kita ko mata. Uy, goggles! Oh, Koreana. Oh, chompion siya! Oh, ganda mo. From Sevi Angos Lawas. Pila na imong ex? Ulo. Secret! More than one, but less than 20!
From Moira Jimenez, unsay kuhaon nimo na course imig college? For now, undecided pag yun ko kay wa pa jud kabalo unsa gyud akong kuhaon nga course so imig college, pero right now I'm taking STEM. So maybe mo proceed na lang akong mga medical courses, pero wa pa jud ko kabalo. And so white, o diba? White kutan anay sabon ha? From Angel Peñas, what year na ka and pila imong edad? Okay, so I'm 17 years old guys and turning 18 this September 21. Mark your calendars, Charla! That's SakiV day! It's holiday! Kabuang ni Harina, promise. From Rhea Islit, Princess Charming. Di ni siya question, pero ang niyang lingon is beautiful inside and out. Aww! Thank you! Wala pa niingon ako ani, except sa akong bio sa akong Facebook. Beautiful inside and out. Let's proceed to the next question. Pew, pew, pew. Hold up! Wait a minute! It's a trouble. Next question from Raylin D. Ricania. Unsay gibuhat nimo rong quarantine at isa? Guys, this quarantine, mumata ko og 12. Punto na ko mumata. And then, mukaon ko. After that, madto ko sa silingan kay magdula og COD. Then kung usahay, ganahan ko mo film, mag-film sad ko. Okay? Okay. From MJ Ambalo, what are some challenges you think the next generation will face? As a person of my age, I know na there will be challenges ahead of us. But kabalo sad ta nga kaning tanan nahitabo karon is plan na jud ni siya ni God. So one of the challenges nga we are facing or ma-face pa nato guys is the new normal. I'm aware and kabalo sad ko nga aware mo nga kani siya nga atong gi-face karon is di gyud ni siya mawala padayon. Guys, dili ko expert ani kay gaskwela pa sad ko. Pero feel na ko murag mo pa ni siya oy sugod sa mga challenges nga atong i-face soon. And of course, help those people who are in need. Be one and spread positivity. Gagana oy. From Yoan Derry. Unsay ambition nimo? Ang ambition is, of course, successful ba sa akong live, especially YouTube. That's all. Thank you. From Mel Anthony Candido. Simple or elegant is, of course, simple. Ganun simple. Yes. Simple tabay. Appear! Peace bump! From Charles Steve Apiag. What is your most difficult question to answer? Difficult question. Nga naman yung guwapa ko. From Winchell Rain Balungkit. Pumapatol ka ba sa grade 7? Ting, ting, ting! Depende. Ay, bita, charot. Murag, last na buron eh. Last na eh. Yes, last. Woo! Last but definitely not the least, ako na dyan sub-subdanan ako noong kay last question. Uy, nahulog. Imong na gamita. Dili ito pwede. Dili, imong na gamita. Here you go. From A for Leol. Unsa imong biggest fear at isa? Losing my family. That's all. Thank you. Vote SakiV for Senator. Okay guys, we're done! I hope na-answer na ako tanan inyong mga questions ug taro. Okay, so that's it guys. I hope you like this video. Please give a big thumbs up, share, and subscribe to my channel for more videos. And don't forget to click the notification bell below to get notified whenever I post a new video. And shout out to Kate Maribon
Aiden Caspis, Bon Hyacel Kayudong, Novizin, and Ruel Laguda School Book. And guys, dapat mga muhiret. Shout out to Melanie Danugawan and Duncan Shout out. Brown!